Personal na lang ininspeksyon, Mayor Dinan Labong, kaya bereng opisyal ning LGU ning Santa Ana, reng pilang warehouse o bodega king balen, bang siguraduan na tutukilareti kareng permit, safety protocols at king mimiral a regulasyon. Kapag nasaning inspeksyon nga sigurado yung kaligtasan dareng talapagobra at residente, makanyan mo rin ing masaleseng operasyon dareng negosyo king lugal. King gewang pamagdurot, kabilang kareng linawe, ing meto nga food manufacturing company, ikitan issue king sanitation at kakulangan building permit. Tambing dating pekisabyan reng otoridad na kumpletuan reng kakulangan at tuki king tinakdang standard o pamantayan. Kukulay chay Mayor Labong kooperasyon, iba't kareng negosyante at dinikdik na makasadyayang mantabing LGU bang asiguradong ligtas, masalese at balabalaw sa pamagnegosyo king balen. Agpang king alkalde, parti king mas pepasik na nga na monitoring na ning LGU ning Santa Ana para king mas malabong abalen. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.